Kivu y'Amajyaruguru ikomeje kugaragaramwo intambara ikomeye cyane mu buryo budasanzwe nk'uko amakuru aturuka yakomeza kugenda atugera bivuga. Nyuma y'ibitero byongeye kugaragara by'umwihariko ku munsi w'ejo, ndetse ibitero bikongera guhindura isura bigahitana abatari bakeya, hakomeje kuvugwa amakuru aremereye cyane avuga yuko n'ubundi hongeye kugaragara imirwano iremereye cyane. Iyi mirwano ikomeje kuba mu gihe n'ubundi hakomeje kuvugwa urupfu ruremereye cyane rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wari usanzwe ari umuvugizi w'umutwe wa 23, aho uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gushimangira yuko rwiteguye gukomeza guhangana by'umwihariko n'uruhande rw'uyu mutwe wa 23. Mu karere ka Masisi hari kuba imirwano ikomeye cyane nyuma y'ibitero bya drone ku bakuru ba M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ndakubwira yuko kandi by'umwihariko hari abasirikare b'u Rwanda by'umwihariko baba baguye by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ndaza kukubwira aho ibyo byabereye ndetse n'igihugu byabereyemo. Ndabashuje mwese kandi mbifurije gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane ku bakomeje kubana natwe ndetse n'abakomeje kudukurikira. Reka nkubwire ngo kandanditse subscribe kugira ngo ubambire mazajya badukurikira, tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Imirwano ikomeye cyane yabaye by'umwihariko kwa kabiri igakomeza by'umwihariko no kuri wa gatatu mu gitondo mu duce twa groupement ya Nyamaboko ya mbere by'umwihariko ndetse na shaferi ya Oso Banyongo muri teritwari ya Masisi y'intara Kivu y'Amajyaruguru yatumye abaturage benshi b'abasivile bava mu byabo nk'uko rero by'umwihariko abo muri societe civile bakomeje kugenda babivuga cyangwa se bakomeje kugenda bitangaza. Imirwano by'umwihariko mu gitondo cyo kuri wa gatatu yabereye mu duce twa ndetse by'umwihariko ndetse n'ahitwa Kazinga, ikaba yanakurikiye iyabaye ku mugoroba by'umwihariko wo mu ijoro ryo kwa kabiri mu gace ka Mahanga nk'uko rero by'umwihariko bivugwa na Sadiki Violentine ukuriye societe civile hano muri teritwari ya Masisi. Iyi mirwano irimo kuba kandi nyuma y'ibitero by'indege za drone za FARDC zahitanye Wiringoma wari usanzwe ari umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa 23. Bivugwa ko kandi by'umwihariko hari n'abandi byaba byarakomerekeje nubwo nta byari byatangazwa ku mugaragaro. Ibinyamakuru kandi bimwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biremeza ko abarwanyi ba Zalendo ndetse na FARDC bigaruriye ibice bitandukanye byabereyemo imirwano by'umwihariko yo kuwa kabiri ndetse no kuri uyu munsi kuwa gatatu bakaba barabikuyemo abarwanyi mu mutwe wa 23. Uruhande rw'abazalendo rukomeje kongera kwigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba mu buryo budasanzwe mu gihe bamwe mu bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bakomeza gushimangira yuko rero intambara ikomeje guhindura isura ndetse nakomeje kugenda ifata indi ntera. Bwana Sadiki yabwiye BBC ko ibitero birimo kuba by'umwihariko bikomeye kandi bakaba bamenye ko abantu benshi cyane batuye muri ibyo bice bataye ingo zabo bakaba bakomeje guhunga. Ntiyemeje by'umwihariko amakuru kwa Zalendo ndetse n'ingabo za FARDC bakuye 23 mu duce tw'icyaro twa Mahanga ndetse n'ahandi. Avuga ko by'umwihariko ari amakuru arimo kumva ariko by'umwihariko atayahamya. FARDC cyangwa se 23 ntacyo baratangaza ku mirwano yabaye kwa kabiri ndetse n'iyabaye kuri uyu munsi wa gatatu. Gusa impande zombi by'umwihariko mu cyumweru gishize zakomeje gushinzanya kurenga ku bwumvikane bw'agahenge nk'uko bigaragara. Iyi mirwano ikomeje kongera guhindura isura ndetse no gufata indi ntera mu gihe ibintu bikomeje gufata indi sura ndetse binakomeje kugenda bihindura isura nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Icyakora nyuma y'imirwano imaze iminsi iba ndetse ikaza no guhitana bamwe umutwe wa 23 waje kwikoma amahanga by'umwihariko akomeje kutagira ikintu na kimwe ku bitero by'umwihariko bikomeye aho ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje kugabaho ibitero mu gihe by'umwihariko wo ufashe icyemezo cyo kwirwanaho birangira by'umwihariko wamaganiwe kure n'ayo mahanga. Uyu mutwe by'umwihariko wanenze guceceka k'umuryango mpuzamahanga biciye kuri perezida wayo by'umwihariko akanaba umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Bwana Bertrand Bisimwa. Yanditse ku rubuga rwe rwa X yazo yitwa Twitter ati turabona ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwongereza by'umwihariko gukandagira agahenge by'umwihariko bugatangiza ibitero rusange ku mirwano yose
ku mirongo yose y'urugamba ndetse no hirya yayo. Ibi kandi ni ibikorwa, iki kandi ni igikorwa cyateguwe neza kandi by'umwihariko cyagutse, kigaragaza icyemezo cyafashwe ku bushake by'umwihariko cyo guhitamo inzira ya gisirikare. Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko by'umwihariko nka M23 bafite rero impungenge zikomeye cyane kubera ko kugeza ubu ngubu nta gikorwa gisobanutse kandi kigaragara cyafashwe by'umwihariko kigamije guhagarika by'ako kanya ibitero bakomeje by'umwihariko kugabwaho n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati nta kwamagana ku mugaragaro by'umwihariko, nta gucyaha by'umwihariko, nta n'intambwe zigaragara by'umwihariko zafashwe kugira ngo hirindwe ibyago byo kwiyongera kw'iyi mirwano. Perezida wa M23 avuga ko uguceceka gukomeje by'umwihariko kugaragaza amahanga by'umwihariko gutandukanye cyane n'uburyo yihutira kwamagana uriya mutwe iyo wagabweho by'umwihariko ibitero, bikaba ngombwa ko uyu mutwe nawe wibwanaho. M23 kandi yikomye amahanga akomeje kuruca karumira mu gihe by'umwihariko ikomeje kugabwaho ibitero karabutaka n'ibiro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero bya drone izo ngabo zagabye mu gace ka Rubaya ejo kuwa kabiri by'umwihariko byasize by'umwihariko azishe wari umuvugizi wa gisirikare buriya mutwe Lieutenant Colonel Wiringoma. Amakuru kandi yavuga ko kuri wa gatatu ingabo za leta zakajije ibitero kuri uriya mutwe by'umwihariko muri teritwari ya Masisi ahakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. M23 kandi by'umwihariko irashinze ingabo za leta Kinshasa kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo nko mu gace ka Rutigita, mu Minembwe ndetse n'ahitwa Kitazunguru muri teritwari ya Karehe ndetse no muri Rugezi no mu Minembwe nk'uko bigaragara. Uruhande rwa leta ya Kongo rwirinze kugira icyo rutangaza by'umwihariko ku bigendanye n'iyi mirwano. Icyakora igikomeje kugenda kigaragara n'uburyo uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gushakisha by'umwihariko imbaraga hirya no hino kugira ngo babashe guhangana n'uyu mutwe. Uyu mutwe nawo kandi ukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo nabo babashe kwirwanaho ndetse no guhangana n'ibyo bitero byose nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Nanzure kuri iyi nkuru ivuga yuko by'umwihariko hari abasirikare b'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa bagera muri 3 by'umwihariko babiciwe mu mirwano ikaze cyane ahitwa Imachomia cyangwa se Imosimbo da Praia mu gihugu cya Mozambique nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru aturuka mu gihugu cya Mozambique ataremezwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda aravuga ko mu gitondo cyo kuwa kabiri habaye imirwano ikaze yari rimwe rero ingabo z'u Rwanda, ingabo za Mozambique ndetse n'abagize umutwe uzwi nka Local Defense ugerageza kwirukana leta ya Kisilamu mu midugudu ikikije umuhanda w'igihugu rero nimero ya 380 nk'uko bigaragara ahagabwe igitero ku cyumweru ku modoka zari zerekejwe by'umwihariko n'abasirikare nk'uko bigaragara. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yabereye hagati y'imidugudu ya Nova Zambezia ndetse n'ahitwa Congreso ni mu karere ka Machomia aho ingabo za leta by'umwihariko zashaka kongera kugenzura ako gace ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ndetse by'umwihariko no gufungura umuhanda wafunzwe kuva ku cyumweru haba icyo gitero cyagabwe ku modoka zari ziherekejwe n'abasirikare. Amakuru aturuka kandi mu gisirikare mu mujyi wa Machomia avuga ko imirwano yo kuri uyu wa kabiri itariki 24 Gashyantare 2026 yahitanye abantu benshi cyane abandi bagakomereka ku mpande zombi. Amakuru avuga ko kandi mu bapfuye haba harimo nibura abasirikare bagera muri 3 b'u Rwanda. Ibikorwa bya gisirikare kandi bihuriweho bivugwa ko byatangiye nyuma y'igitero cyo ku itariki 22 Gashyantare cyahagaritse urujya n'uruza ku muhanda wa Machomia Oyase. Umwe rero by'umwihariko mu batanze amakuru yagize ati zimwe mu modoka zari mu ruhererekane by'umwihariko rw'imodoka zaheze by'umwihariko mu nzira zimwe zifite amapine yatobotse kuva haba igitero by'umwihariko cyo ku cyumweru. Bivugwa ko havuzwe imirwano ya hato na hato muri ako gace, ariko kandi imirwano yo kwa kabiri yasobanuwe ko by'umwihariko yari ikomeye cyane kuruta yabaye ku cyumweru ndetse no kuwa mbere muri 7 turimo.
amakuru aturuka mu kigo nderabuzima cya Machomia yageze by'umwihariko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ushize ku kinyamakuru Mozambique Times dukesha iyi nkuru, avuga ko iki kigo nderabuzima cyakiriye abantu benshi cyane bakomerekeye mu mirwano yabereye mu gace ka Congresso, ariko kandi ntabwo cyemeje ko rero hageze imirambo y'abasirikare bapfuye. Amakuru akomeza avuga ko ingabo z'u Rwanda zifite amavuriro yazo zivuriramwo abakomeretse nk'uko bigaragara. Umuforomokazi ukorera mu kigo nderabuzima cya Machomia we yagize ati, dufite amakuru avuga ko abasirikare b'u Rwanda basize ubuzima mu mirwano y'uyu munsi, ndetse by'umwihariko no ku bitaro. Ku giti cyanjye by'umwihariko nabonye umwe mu bagize by'umwihariko umutwe wa polisi ya Mozambique ushinzwe kurwanya by'umwihariko imyivumbagatanyo urimo kuvurwa, yarafite isasu by'umwihariko mu mubiri ridashobora by'umwihariko kuvanwamo, kandi by'umwihariko azimurirwa ahitwa Ipemba. Amakuru aturuka by'umwihariko ku musirikare wari mu baherekeje izo modoka zagabweho igitero ku cyumweru yabwiye Mozambique Times dukesha iyi nkuru ko nyuma y'igico hakurikiyeho rero by'umwihariko imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba ndetse n'ingabo z'u Rwanda mu gihe cy'amasaha menshi cyane, mu gihe kandi abagenzi bataye imodoka maze barahunga. Bivuga ko kandi abantu benshi by'umwihariko yaba abasivile ndetse n'abasirikare bakijijwe by'umwihariko n'ingabo z'u Rwanda maze bajyanwa mu bitaro byo mu cyaro mu mujyi wa Moeda ahari n'ubuyobozi bw'ingabo by'umwihariko mu majyaruguru, mu gihe hari hagitegerejwe kandi ko izi ngabo zigera by'umwihariko byabereye. Inyeshyamba zasahuye ibicuruzwa byari mu makamyo yaguye mu gico cy'inyeshyamba nk'uko bitangazwa. Undi watanze amakuru we yagize ati, mu modoka by'umwihariko harimwo amakamyo abiri yanditseho Maxi by'umwihariko y'umucuruzi Isanelo ukomoka muri Mocimbo da Praia. Indi kamyo by'umwihariko yari y'umucuruzi Musa Daima ukomoka ahitwa Inangade, yose yarasahuwe arezwa. Kuko kandi amakuru aturuka mu gisirikare bitangaza agace ka Congresso karimo rero udutsiko tumwe tw'inyeshyamba dukusanya imisoro itemewe by'umwihariko ku bakoresha uyu muhanda by'umwihariko nimero 380 mu rwego rwo gutera inkunga ibikorwa byabo. Igitero gikomeye kandi by'umwihariko giheruka cyabereye muri ako gace n'ubundi by'umwihariko ni cyabaye mu Kuboza. Ati, kugeza amagingo aya ngaya hategerejwe ko rero abayobozi bakuru bashobora kwemeza aya makuru, ariko kandi nuko bihagaze ni nako nanzuye dusubira mu masaha ari imbere.